i kreditorima i Grcima, te što će ostati od njihova programa, otkriva Branimir Farkaš. Zgrada grčkog parlamenta ne tako davno bila je meta prosvjeda, kamenja i molotovljevih koktela. Sada je slika drukčija. Dok ministar financija nove Sirizine vlade u Briselu pregovara s kreditorima, ovdje se okupilo mnoštvo da Tsiprasovoj vladi u ovom Megdanu da potporu. Δεν είναι Ευρώπη των λαών αυτή, δεν είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης, είναι σαν να έχουμε απέναντί μας μια μαφία. Είναι πολύ κακή η κατάσταση, δηλαδή τι περιμένουν, κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι. Greece is 3,000 years. 3,000 years, Socrates, Platon, Aristoteles and Schäuble eat haroupia. I'm here to support this government, and I believe the European Union is no more European Union, it's only Schäuble controlling the European Union. This money, it's not the solution like they are saying, and the only solution is to go out from the European Union, because it's not a union for the people of Europe, it's a union for the banks. And I believe all the countries should support Greece and not only pushing Tsipras in front, they should go all together. Schäuble je žedan krvi, pisale su novine toga dana. Dan kasnije nekakav je dogovor postignut, a ljudi nestrpljivo čekaju nova izdanja da iščitaju što on zapravo donosi. It's a matter of time. It's not a real deal. Konstantinos je državni službenik zaposlen u odjelu za imigraciju. On smatra da nema previše zaposlenih i ne vidi mogućnost da se plaće još smanje. No uštede se od Tsiprasa u Briselu ipak očekuju. Iako se Varoufakis u Atenu vratio kao moderni grčki junak na štitu, uvjeti su ostali i zapravo je samo kupio vrijeme. Euroministri traže njegov plan reformi da bi aktivirali privremeno financiranje. Ništa od prekida mjera štednje i nadzora trojke koje su iz Sirize obećavali u kampanji, čini se. Ništa od povećanja plaća i nove potrošnje. The European people can see things positive and don't think negatively for the Greek way of living and the way as we think. I think also the governments of Europe must say to the people that the money, for example, we have from Europe is not given for free, is with interest. Plus that this will help if Europe will start think to bring back in Europe the industries, not only to bring and borrow money. U središtu Atene susrećem i Belgijance, turiste baš iz Brisela gdje su se vodili sudbonosni pregovori. It would be very bad for the Eurozone that there would be a first country to leave the Eurozone. And do you think that will go to bring the decline of the Eurozone and end of this concept? It will be a bad precedent that there would be a first country, because in the future perhaps other countries want to follow that. Dimitris Polidulis je zaposlenik privatne TV postaje Alfa, jedne od najgledanijih. Slaže se da je doba krize dobro za medije jer sve zanimaju vijesti, ali problem vidi u odnosu Sirize prema vlasnicima komercijalnih televizija, jer sve je to strani kapital. Ipak i sam je glasovao za Sirizu jer smatra da su stare stranke korumpirane i zauvijek prekrižene. That only is a deal, but we don't know the conditions, we don't know what is on the paper. Varoufakis i Tsipras novac za smanjenje duga namjeravaju namaći udarom na izbjegavanje poreza najbogatijih. To podržava više od 70% birača. Oni kažu da 65 Grka živi u kućama svojih djedova, dok je 30% najbogatijih u proteklih 30 godina izgradilo po 5-6 kuća sa bazenima, a od početka krize iz godine u godinu prijavljuju i plaćaju sve manje i manje poreza. No teško da će to biti dovoljno.